Kaifare undesie naisiakwa none udhumo wango moingo waose mutene Kaifare undesie naisiakwa none udhumo wango moingo waose mutene naisiakwa none udhumo wango moingo waose mutene Kaifare undesie naisiakwa none udhumo wango moingo waose mwiya Ngai musumbi wa sumbi ningutungia mubea nondo wewe wagwe na ndo aliuka Ngai uteze kusindwa Ngai ula wikala atene na atene Ngai mwene binya uonde Ngai mwene otonyi uonde mwiye ini mubea ni kondo wakutwika nzembo kondo wa naisitu na kondo wakwamba mukelanio ni kana tuone ngosi tuthumo isitwa kunithita iwe na thikumwa sitwa ni ya Yesu Kristo ni twavoya amen. Ibuku ni ya Yohana kilungu cha 20 kwambia muswa wa mbere kuvika muswa wa 18. Yohana kilungu cha 20 kwambia muswa wa mbere kuvika 18. Nienda ukwatanisha sindu ile kokua kwa mwiya Yesu mukelanioni na bamwe na kuthayuka kwake hata mwiya Yesu mundu wonde emwiu emweu emusungu emuchaina emuarabu yani mundu wonde no ambililie ndini yake. Haleluya. Mundu wonde no aform kindu cha muthemba wa mwikio na akashawishandu makamuatia. Haleluya. Nicho kitumio kuona kuya western tunaye na Jehova wanyonyi na akwa. Haleluya. Na anai na afuasi twasi wakati kwa atonge wetwa Yesu atongareni ebuka ni wakwie watongareni ndio mutani ula wambio thelelwa ambia kwa siate thesio so methesio siana na iwithi yawa na manyiwa maka umwe wita wa Benjamin ukwithi mama na eta wa mulaika Benjamin hata mwe Yesu yani mama na eta wa mulaika chao Benjamin na we andu mamatia na ila Yesu Kristo wokie. Haleluya. Ila wokie fungua huko Yesu oka mamonie onake mwene tamwanzilishi
omwambililia wa ndini talangi. Amen. Lakini pe kindu kimwe chekiwe ni mwe ya Yesu chatila nzuke. Amen. Chabathukania mwikio wawo na mikio ya imanyisio shandu na laika methi irilu kana ni fake. Amen. Kana katika ambililia onde mamikio na ndini mwe ya Yesu Kristo eweka nowe waibiengelama yawekeo wanai wala mamwitikila. Haleluya. Nowe weka wambililia mwikio akwatwa nandu mamua na matamua itaameo na mwambua muthenya wa katatu ingathayuka. Haleluya. Na amena nathayuka ngambata kwa asa wakwa na ni wasa wenyu, ngathi kwa ngai wakwa na ni ngai wenyu. Kwa umu ya Yesu akwatwa na abua na owa na au amini au miwa na amina ukwa athikwa hata mwe Yesu netina wa athikwa ekalambuani muthenya ula athikiwa wa katano wa thanthatu na muthenya wa katatu athayuka. Undu maandiko mayasya akathayuka etina wa mithenya itatu masya muthenya wa katatu akathayuka. Haleluya. Tio wiwo debate ukwiwa hede athikiwa wa katano nda ile othayuka Monday andi sika na Jeremia mwendo okunikila ngunga ili twe watu akunikile ngunga Monday saa 11 tukwiwa kaya lwathi twaina aethi makisya isya utuku indosyo mulaika atheiye na utheu wake mutisu. Yani muthenya wa katatu akathayuka. Amen. Na Yesu Kristo athayuka. Amen. Na maandiko masya na oneka. Amen. Nandu mamwana na medho mo akitembea yuluwandi na atabania itina akuthayuka. Haleluya. Na physically atembea na manyiwa make maenda kiimani cha midhata nela matulie kiimani cha midhata mwana wa ngai musumbe wa sumbe anena niana mona amatabia ulwa maundu ala makililie kuka na ame ayuni ngumutia na mugo wakwa na Biblia yasya maina wadhi. Haleluya. Maina wadhi wa Mose na wakatena wakaimba wimbo wa Musa na mwanakondoo wakiwa kwenye mlima wa Mizeituni na wakaomba pamoja. Akaongea na wao maneno ya mwisho, wakasikisha maneno ya mwisho kutoka kwa kinywa cha Yesu akiwa na wao kwenye mlima wa Mizeituni. Alipokwisha kumaliza kuongea na wao, maandiko inasema akainua mikono na akaenda wakiona. Haleluya. Ila waaminio nena namona maina na mamina mwiya iwae musumbe wa sumbe okilia moko make na ambata masyaisi. Amen. Na ambata masyaisi pengine okila futi omwe ngumba imwe siona takutuila watu ila. Haleluya. Ambata futi ile imasyaisi halamete umwana anesa ima mwenenesa futi 3 mita mwe adi mita ile. Haleluya. Wedhi ya masyaisi baadhi na moma syaisi na ambata mita 5 na ambata mita 1 mita 10 na ambata maandiko masya oswa nithio. Haleluya. Wedhi ya maimwene na adhi kwasa mene na medho mo anzisha mandini la ingisionde bala mwambililia wakwie paiki ndugengi chaendea iti lanzuke. Haleluya. Kethi wa mundu umwe kiki tu ichawo aku atumu gwo wemete itakialo mungino nakyo kethi mundu umwe kiki tu iril. Haleluya. Kethi mundu umwe kicha mwikio ndini wa Yesu ni chawo. Ona withie tuina mali ni chawo. Tuithwe tutena kisomo kingi kicha Yesu ni chawo. Haleluya. Undu ile ingisionde siambilila waume makoka bala wakwia ukwegwa be mulaika atiokie kumilila ngumba ila siatiwe umeangi maendezie.
na kiendeshwa na no kiende yeo mundi na iki kuendeangia, lakini kicha Yesu Kristo kina umo chambie kwa dhano kitambililitie kwa dhano akoka esauka kwa dhano akoa wanandu mukelanioni o awa kwa dhano akadhayuka adhayuka na kwa dhano amino dhayuka akasioka kwa asa kula waumie kwa huo nala maasha Yosefu na Malia mekito dha ukiandu kana kama itabie matatuanite Yesu ameanga asioka kwa asa na mashaishu mona Yesu ambata asioka kula waumie na mashaishu malaika moka medhi ya crusade yonde ila ya ikimani chamidata kila mundu ashaishe yulu hamwe pengine imadha mitie hangi makwete kuya hangi mekulia muye watu tia nao hangi mekulia wedhi kubikendi na wedhi onde mashaishe yulu na mashaishe yulu Biblia yasya mulaika wanga yokamea inywandu makalili o mwana chambata uno uokoka o mwamonadhi amea kwa kabinda muimona indi tina webinde budu mukamona. Haleluya. Na nituetele kuchoka kwa muya Yesu, nituetele kuchoka kwa ke akeli dunia kiti kila na ilea ukiasha ni chawu na uilea muya Yesu nukililia kuka ya akeli kuinucha kanisa wake no esi yenuche na kanisa wake ndukathiwe uoka. Haleluya. Nukililie kuka akoka na katosa ni kanal ala twindini wake bala withi wa twithi wevo. Haleluya. Na kula withi ni twisinzia na mulaika anena na mona matabia for a while you not see him, but after a while you shall see him just the same way he has gone up while you are watching. The same way he will come back. And they said this, even those who killed him, even those, that guy who pierced him, will see him coming back. Ondo aithinda adhie bidhite. Hallelujah. Achuka ndako kebidhite. Hallelujah. Ndako kebidhite. Aithinda aibidha na yuka ndake kata. Ndake bidha. Na dunia yonde kamona. Na makelila alama muleye. Na makelila alama mumie. Na makelila alama isheti mwana wangai. Indi oka uonde olota kethi ya mutangie. Ndakabota osumbini wangai muguoni watene na tene kwa ube bata waku nakwa twinengane ndini wa Kristo Yesu. Amen. Ene itu nyama tunama twibayo luandi lakini mudhenyola Kristo wiuka ni mabitio wikaleo kambo ubiubite suondo ubiubite wikaleo kambo uone wano kila serikali ya Kenya yoka mubata wa maendeo nundu wa siasa sio taku kwa nundu na ile twase ubegwe kubisa atu ithuo kakamba ona woria koshika ni azu na iko kuvyo kwitu lakini me maisha masiombe waitu una matongo imo onethe no mama isamu no mesi kuivanga ona kulika atongo imo at least mo makwete Nairobi na makwata Nairobi meandika asia na sio ha ona woria ikite kampuni yayo neka andika anu makabilenge mometu bia na mwene kwaena na itu tuikala atumena nite yuko onethia nuko sakindu kingi mwa akindu kanyama yeba akenya netina wathayu uko so sumbi wetu at least twathiumwe Yohana ishebe kalusi wonie kaumite bayo ngua kibila chaza. Hallelujah. Na asha manzi mako ni as clear as crystal. Hallelujah. Na asha ona mitaa yaku mitaa ithi haya kitu hadhabu wewe kunduku itiki lwingeiwe mundu corrupt ndabika kunduku kwizambia okuanga dhahabu akwazia muthenyo mwe nukatioka kuyo lwanzia kenuka dhahabu mikole kati wa kuna nitonyana nga street sie tuni
So umwe ya Yesu ambililie kindu kina wambililio na muthia wacho. Amen. Na ayume tuni Biblia ya Asia asa kulisia nolo kuthi kwandu witu akamutungishe mundu. Amen. Hundu ila mundu ayue mundani wahete ninaeka nai ni wanyibiwe nutayo wangai na undisconnectiwa no sumbi wangai, where the man cannot benefit from the kingdom of God because he's already detached. Amen. You can't claim benefits from a kingdom which you are not attached to. Onamwenda kwa ni haki yetu, it is our right. Mwambangu mutukekini ne right Yesu mwase right muika amiona iyo inasishe lelo akuma makutano kuthiba ya Kitengela interchange. I think ni around kilometer 26 lelo suambie 2016 yu amina miaka 10 na mubaka huu nindo athela anduka athela. In fact, we vandu no niembanga na ni mitangazo ba wabikaba yang green neto Green Park Estate kima kila mana kievau both sides side inenge kima party moko then about 40 feet on a king grill on emwe ba utekele ketu kivua na nini sikwetelo muthenyola be nunu ngalila iroli yabo ndikati alia mundu ya mina kuwa makoka make na sindu isu sele the asieneke na tongo imokamba makandimand ethi kundimandiwa na kula muisubana mukesubane kondwa safety yandu men mabindangi ni kila siana bikabo ni drive it mabindamu ini silaba andown undu kaindoku ni wakaithenia thayo wakwa muno na ethe atiu gwicila kale ai ati you block siekitwa balelo ni katikati nikolasia Jospat onatio kaboke the siekiwe site na site ya katikati baitiwa twakima ni obu katikati ko bethi na tukeke online wewoka yani kwithia thayu wandu onala manyubama matongo esi tita makea nondui penzi ile siakwa so usumbi no woso wa mugo na no woso wa kithui. Hallelujah. Benzi ile sio kwata sindu nzio kuma usumbuini ethia wina binya wosa cha lazima hosa na ethia ndu ina ukuisubana ukuosa hainu abangania ndiye subana nye kitu michole ya kuisubana ikwitha ina musala musio allowance isinzio wena siana sia kumuyane sha na mushiwa kumuyane sha na muyu care about yandu alangi tumbea tuikala yokuwe yuko mitu sio kabatu kadhi tuni. So bado tuipundi ni laya, you can't draw benefits from a kingdom which you are not part of. Ndwisa faida kumosumbini utendeni wago kedia mundu mutabiati ndwisa ubenefit no sumbi utakwata nitwe nago kuila Adam na Eva mekie nai twa separate wa twa disconnect wa no sumbi wetu na wethi anga ini wisinesa ki thayo wa mundu ndwiso thinesa atakwata nitwe no sumbi wake nundu tumie kwasa tuimali yake na wethi amuye kulia nula withi nulo kuthia tungishe mundu na maandiko masya Yesu asya mwai ninguthi. Hallelujah. Na Yesu hasisio na kibuthia ona kumwa ona kikucha mukelanioni na Biblia asiebuku ni Ebelania kilungu cha 10 na ile msoa wa keli tukimusisia Yesu Kristo ula mwambililia na muminu kilia wa mwekeo witu ula wabudhishe wamishe kibuthia na ndeko ya mukelanio yani he despised the shame of the cross for the glory on Calvary. Na alaika maili bombe wasa na makerubi, haleluya, na maserabi Yesu ashani nguthi, amen, na umya nguasio sumbi, haleluya, aumya, amen, aumya vasi la utukufu akavua
nikana aende. Akavua, haleluya, akavua vazi la utukufu, akawacha mbinguni, na Masia Yesu hatembea, haleluya, na haumetuni atianda yake yonde nikana mande unduka tutunga tumbenefit kumosumbini wangai, na pengine vaikasila na hatambuka nako halaika Masia Yesu makerubi, Masia Yesu maserabi, hasa Masia Yesu na beba mutheu, na Yesu ashoka aumia mwi wake ola winota iyo hatia yako, amen, na osa mwi wa mundu nikana okyo tumanda aimanda nye onye onye aimanda nye onye onye kwa usenyo kwa twikiata aimanda nye onye aimanda nye onye onye aimanda nye onye onye kwa usenyo kwa twikiata aimanda nye amen. Netu pamwena siumbe siondesi yetu ni Masia Yesu ekia mwi wa mundu, amen. Na amina ekia mwi wa mundu asiokosa procedure na akuwe ni beba mutheu wa Ngai, amen. Osa mwi wa mundu akuwe ni beba mutheu wa Ngai aiye kiwe tu ni ya mwitu meli ekalabo mikenda asya wata mundu. Kwa Yesu ni wisi matatwa, haleluya. Yesu ni wisi nzaila tuiwa, Yesu wisi kibuthia kila kibuthia wa mundu dunia, haleluya. Yani Yesu wisi kumwa kula kumea wa mundu ba, na Yesu wisi ba duniani mundu la wikaulosio ni womenawa, na ndwala mekaulo dhuku ni momendawa, mundu lo neno uwe ni womenawa, na mundu lo kenga na ni womenawa. Yani Yesu Kristo ni wisi iwe kalie mwini mundu, na Yesu Kristo na maandiko masha na aendea achuiba ne kwiana emwa ilukwa Ngai na kwandu. Kwa ni weani baidhiyo wasua anatakana emwa ilikuwa shei anayetinenja emwa ilikuwa kila mundu na youth mubaka ambililia kila cha mwetete. Kwa ni possible kuikala wina discipline, na zaidi ya yote ate the wiola waendesi kwa Yesu haina benefit kwa Asia tita generation hii iko ukiwa mundu akwasya family yako they are very toxic inya kwa nethe yakwa kile binda matinda ama ukunite simu okwitia mbesa nya homoni ne wia Asia ne yenya kinyeti ane yenya kinyeti nye muhime. You are very stupid creature, utakite na watu ndua we kamba angia inya ku ata tinye muhime kutindo mbetiti mbesa ona satani ndambu ekana mundu yu kuamba hata jue ona andu mainone andu mainako itwa kikao ni ndukaendae asia withi esengi ni lambia nene ita wawali di kalamu chikala hakitekana ayu na yenya kwanye na muye ndiye mumenye kiotinda unzumbwani na maisha mako wewe hamwenyu hako ye na uzubi kwenda ya maisha make atakite taku withi hakumishewe with ya amboti yefuthi yaku kanona ndeti kila kuthikua pai muthonyo nomwe ona wa support wi sheria iva sheria yesu ikita ku mislead pai muthonya ukethwa we right kutindo oyuma ngasia na kwasi ai toxic etelo ushalabukane etelo hongo no kasite manyu no kuikasiana na noikeana na muthenoloka ukatonywa ndosi sietwani ya Yesu uikavulini kwa mwenyu
Watulia ndu wazambia mama ini eleiwe. Nuka atulia nduka vile ni kwa mwenu. Kwa siya mama ini eleiwe. Kana ina viji chembeke. Ba ima vindi maka kuweke. Nuka tatu miekoti tubu. Nongu isaike. Nuka atulia ndu. Nundu maisha imasome dhasi ya mundu. Wae moso makuosio. Nuka yithi ya muthe nomu. Utuliti nduka lubuleni kai nyaku kanaka mwenye. Ukwachi ya mama. Ini manye ina kwa chiendeke iwa akuye na iwa endie. Ila waya kuwekea iwa mumangie. Iwa mwitie toxic. Iwa isi awa irresponsible. Ndaa safe. Na kia musi ya ite 10 na inyonze iwa musome dhisi. Kuwa kwa siasi ima kui toxic. You are mad. Eri ya mwenye na uni toxic. Wewe muoku. Na wataka nduko saa ndiye ingitaku siya kukwata kuoko wa maumange lakini la wambe ya uketha pai mundu koka kutethesia ngetha ya punishment. Yesu mioka ni watie usumbi waku hiulu ni watheye kunde Valandi indi isyawane yakundwa ona udhe hateo chengo indoni. Haleluya, haleluya. Yani aumie tu ni mweya Yesu au kiomanda na yumanda. Amen. Na yumandi kwa la tuasoma Biblia asya itinawa ambwa abunaniwa na hambwa. Haleluya. Na athikwa muthena wa katatu Meli au mala Mary Magdalene. Amen. Na aenda mbuani Yohana Andres Mary eweka Mathayo na Luka maelesha kikundi cha mama Mary Magdalene inya Yesu na Mary ulongi na usiongedie za muka kusa kanetwa muka kyao. Haleluya. Maenda na kwasya maendete makula na makuite mauta madho wa munene makapake mwiwa Yesu, yani makuite preservative. Ona kutwika ni uwaiwe mayeti kila mwi wake woe. Haleluya. Menda mekala inawo na mudhinyo maendete makula na sya nula witu bingiliti shaibia ni kanatu bake mwi mauta. Lakini nienda tu the na bato asoma ila Meli waendie abika aendie edhia ibia the bingiliti we na edhia mwi wa Kristo tebo mbuani na asemba kwa Betelo kwa Pastor Betelo gya thumu itwa mujikwayo ya mukangigate ni haye ya Pastor mushirika no bikie kiuma Pastor no komete haya mai maibetie mwi wa mwi na kotu isibala mai Betelo ekiambwenya na kaika se na umala na osambio no mai na Yohana na ke Yohana nusu na nuru kaseka eka no Biblia asya Yohana akili ya Betelo mauna abita chua okabi kambuani na abika akunikila ona ngwa siya Yesu ila wathikitwe nasyo ona ngwa po ya wumi ila wasyo ni Betelo okiabika na alikambuani na Biblia sha ila walikie mbuani Betelo ai ona ila ngwa siya Yesu na kitamba kila walingitwe mutwe kikunzitwe nesa na kikayuangaliko ya mutweni na nguo ile ingekayua kuumauni. Haleluya. Yohana ila wasishe banza ndao na kitamba kila chabu ikitwe mutwe na ila maamini maandiko masya na Yohana asyoka na ke abota mbuani na abota aiona Betelo wasya na asya na etikila. Haleluya. Kana niwo mona ingua na maamina Betelo na Yohana maumala menuka menedi ya mwi wa Kristo wameazumenuka. Lakini Mary Malia atiwa
Amen. Na atiwa nundu be faida wa kuspendi quality time katika presence ya Ngai. Message ni taba na wemwe ika benefit ya ndo amwe na langi makewa kelele makaimaiwa kindu hila watiwe bau amuo kunikila. Biblia ya Asia kunikila oni alaika meana alaikeli umaili ba mauni bala mauma Yesu medhi no longe ba amutweni under normal circumstances beteli wewe likwithi oni alaika nundu ki mamlaka na authority na kuikalena na Yesu ni wewe kalite na Yesu lakini wenda aona kiu lakini Mary haleluya ona alaika meana eli na iwa ya mamukulia uiwe ni chao yani wethia itu thishani wai handua mabuabua nite handua mekuia hakuliwa wimanda chao na uiwe ni chao. Hasendi isibala matwa ye mwi wa mwi wakwa isibala matwa ye mwi wa mwi isibala matwa ye mwi na meathia ni mwisi ndabie ni nguosa yani meli amwendie mwi Yesu ethayo to the point ona emuku amino menwa na ukumiwa na alewa ni kila mundu airedi kuikala nake airedi kuosa mwi wake onethia ekua atwa nyumba kwake apreserve hivyo yani amwendete mwi mubaka aitayari kuikala na mwi wake na amino nena na laika aungamiti obau mundu unge umilabeti na mwita kibeti wewe ni chao. Biblia shakiswanio ni chake aswania probably ni musubi wa munda ula Yesu athikitwe hamwe please hedhani wa wosie mwi wa mwi wakwa ndabye balawi na probably ethia mwi wa burden athikitwe mundani wenu ningothi nake ningomosa nethi nake hata mwi wa Yesu muiyo ya pengine nundu andume utinda mayuka bahamu ndani wenu maikinanga ningothi nake muku ila waishu wenda Isaya na sisi yake mananulo kumuneni akitio swania. Biblia ya Yesu amwita meli ila wetiwe meli ewola wasia ni wao anenie kebelania lavon ila yasia mumanyisia na hange ukasembete amukwate mao Yesu amuyai manyao ngwata mao ndinamba umela kwaza haleluya ninithayukie ninathayuka lakini ona ndinamba kwikata ndinamba kwipresent kwaza na mwendo tabia na asa makwa nithi kwethewo kwa nethewo anda mwendo tabia manyiwa makwa hamuyendo tabia na asa makwa go and tell my brethren henda waambie ndugu zangu au ni mitume hao ni wanafunzi sasa alipofufuka alikuja akiwa their brother endo matabie ati kana nithi kwa asa wakwa na asa wo kwethe wakwa nethe wo kwa Ngai wakwa na Ngai wo haleluya hameaju ni mwatungi weju rightfully mwina right ya ku access usumbi wa Ngai haleluya muthnolokesa umanya kitumi kimwe cha utangio besides thayo tathela na kuthie tuni kana kitumi kimwe cha utangiwa ni ku access wathimo ni ku access mawathimo ni ku access usumbi wa Ngai haleluya ni kana shindu ilo tena sio usumbi ni sibo ukosa haleluya wimuwau ukoso wau nokosi andwa langi wimuobe ukoso thasio nokosi andwa langi winja ukoso dhui nokosi andwa langi kitumi kimwe cha utangio ni kunewe mwana wa ku access benefit sio sumbi wa Ngai twibayo lo ande izindi yaseka ninyumukuwa imukuwa haleluya no sio bayikana bayikibeti baye mundu muima baye mutumia baye njenda mundu wonde ona wiba unukwenda
no wose benefit sio sumbi kango ningelekania ma kama itu kamwe kano sieba yenyeri kabo ngo kuna mutikisi masaa 7 mana 72 ka 78 kana kunia masaa mena tuluvena kamwaka kune mutikisi naka wikumbila naka lea na muti halo tuluvena alea akunite mutikisi au kwetu ndakoma onethia no kalanguli anenge wabua kwetu muti utukwa muthenya na no nizo tukuno bana ko mubika ngwati ambe akwaje me ubetanga unja njola ile aba yake imani ile awa level ya yulu muno otherwise ukere ane kala hunda hema huku lakini fact ni anakwete muti na akwata muti usu balona minile alo no natuma ni wimo sumbi ba ya State House na atwikithwa ambassador wa banda miti atwika ambassador wa project ile banda city 15 billion trees hapo ndio ambassador na ni sure ina benefits alo ni na uhakika ina benefits amen nundu kilo nekie ikinakitio sumbi na musumbi mwene andisaindi kumuona na baikindu chochote kimbenefit chukala isi undu kamwetu kau maenda climate conference nafikiri naseni Brazil na kaisheketi swengili mana ata tukaongana yake kimwe akaba tuothi na boso andu ange mandu ange mane mwanya wothi na kaba to ni protest na pain Yesu kasya nundu ini bangite umumunya muti ni umumunya banyere na kaangi muti ndwa na kalea muti kana abunzi record yalama na iko katekwa. She refused to give up. James, I'm talking to you. Hallelujah. Alea na kona faida. So usumbi umandawa na kau kwa kwasha ni mukilisto, kwa kwasha ni mutangie, kwa kwasha ni mwitikili athe umangai kwa kwashu kuina kunenga access yo sumbi na nduna mboya matunda mo sumbi andutonya kuikala uilekeleti no kwazia ni ba usumbini. Hallelujah. Andutonya kwazia atakamba siasa siakamba siasa itoka ndevele buku huku ito ila mwana wa ito ketho wa musumbi na akae mo mutwe kamukekara ukekala mwili na kuote ni wia akamba teimuno kuku ito tukakama lelo ila wano bazi uketho wa musumbi kuku ito kaandikwa serikalini ila wano bazi uketho wa musumbi na mwambe usonge kulia no ba atwika pe umoka atwika musio kamukoza mukekara jupe andu me unumanga ondo inaziro kakwetu ethethi isi andu ala twina metho ma kuona baasa tunene abaasa mundu ina metho mundu atethwinga ukwithi wene baasa withi yaene na nyina kulio simbu akuo Satani aendi yake ngalaika ama umio sumbini wangai ame anenda tume tutopungai twapetanga ngai kibilani twoso sumbi ngamunengo nene na laika metikila Biblia asia athadi ya laika. Hallelujah. Yani athanga iya ina laika milioni 3 milioni 1 asia ki Satani okwasi ikyo kisio na mekala kwituni na makengwa besindu ingi moneo na metikila lakini la kauambie makuniwe na Biblia asiebuku ya uvuani 10 ile ya siana kwethi wakaoituni na Satani na laikala mamwibwelia makunwa na mekuandi na kutiasyo kaone kamwanya wo usumbini wangai mubakauni
Kwa peala makonvinsi kiemona kima kuiwa makekwa nesa uni ni chagu. Isi kindu kila nisite kwa the most expensive ni kutumia kiliko rightly. Watie usumbe Wimuseo Yesu Wimuseo watie chao watie usumbe watwikwa na inundua Wimuseo Yesu idukishe undu Yesu wekanie na nai no ugo wekanie nocha na madhina. Amen. Na ethia ni wekeana isionde nubeta ucha uonde munduni. Amen. Hallelujah. David yakina eye ngo yake we ngo yakwa mutaye Yehova na ndukolo ni faida yake ulo kwekeana isi ya kusionde na kubosha mawo maku onde. Hallelujah. Kwa ulondu Yesu ndiliana nai no uo ndiliana mowo undu wekea nai no uo bosha mowo undu Yesu wekea nai no uo bete andu madhina lakini mundu utanona niya interest ya kwenda omwikwatia Yesu kubetewa madhina akatoa madhina. Kindu kimwe kila cha ajabu ba nikana Yohana Vetelo na Meli onzeni maendi mbuani. Amen. Lakini onde moni sindu tofauti. Amen. Hula waungamie kuunza wambua pendite usiutoona. Aungamanza pendite usiutoona. Ndona kitamba kila chabu kichobeto mtoa Yesu kifauditwe nesa na kikaywa bala mtoa imamite na ngoile ingi bala mwiwi kitata uikomete ba maoni aungamite nza asisiono ingwa hachiwe mandebo ngwazi yake tio hii ile bweketwa aungamabute undu abikie mbe undu abikie mbwani mbe. Amen. Vetelo ketina abota ayethia kitamba kila kiobete mutwe niki na ngwaila lingetwe nasyo siyetwe ba maoni na asya kitamba chake kila chobete mutwe kiba ningetiula mutwe wa bwitwo ke kiwangobia ya migwo ke the usu endakame. Amen. Na ile ingesiyetwe ba maoni Yohana osa mutwongi Yohana kaba kwete kilimama tukwa Yohana aungamite kuunza lakini lao atabisho be report yende ini side ekata alika ini side jube andu male yo tangio makwazi ya kindu kicho tangio no muondoko wa vinjana no muthanyu kango na mutwe lango ndulikange nukwithi yondungi Yohana abotiu aiona kindu atona Biblia si anaetikila na kila kithi na yumusola iwithio wosu wa 88 na nundu matiai manamba umana maandiko Jesus matiaisi maandiko nani atabania mobo matesi maandiko ni amanyisha maandito ya ngai matesi maandiko ni amanyiwa mamu ya Yesu Kristo matesi maandiko ni mitume itesi maandiko muzozu ibazi chao muzo akenda tu nudu mayai manamba umanya maandiko muzozu ndukale kwa underline nuni ndikusoma anga weweka chui handu matuite na Yesu miaka 3. Amen. Akamatumia kwika shama hai makabosia wao makadhasia laobe lakini matie si chao matie maandiko matiai manamba umana maandiko kai mundu ni utu wa kanisani no kethi hata namba umana maandiko kai mundu ni uthi Bible school na kambio tabania no kethi ambado ndana namba ikata ndana namba umanya maandiko ai kai mundu no amwende mu ya Yesu lakini ukidhanda namba ikata ndana namba umana maandiko
Jubati bote nawe kulia munyanyo kana wanu wambeto manya maandiko na umwe ati ukula mu Biblia kumanya maandiko hata Biblia yaitie mai manamba umanya maandiko kangu tawe kumanya maandiko iko ikata kumanya maandiko ni kumanya kana mwiyai onagwa kikucha muthemba wiba ndati ya kuthayuka. Haleluya. Yani kaukomana onethi abui atembwangwa undu Davidi asia atembwangitwo muongo ndo akuna musarisa akaumwe nama ukethia wa musisia wene chau wene mbau. Haleluya. Ayasia muongo wake wa bwana munda utemetwe mitau. Amen. Nundu aina kingecha mbio kwa tu musamba wa lingu wakikuwa wa ashoka inge athomwe tumothe abango pu nukuniwe mesumali moko ana mau kwa kikukila Yesu wakwie kwitikila kuthayuka kwake kwa umanana kumanya maandiko kana ishiati ngoa na muthenya katatu ngekata ngathayuka juu changamoto onasiethe wasili hata bai changamoto kia liulande to ya ngai ethia mwenye aitie ngakukitia. Amen. Ona mautembu anga wathela akakukitia na akauthayo cha Biblia sia Abalamu ila wewe ni ngai endoka ndembe mwana wa Isaka aishe ngoni yake payundu ngai utatonya kwika asiona na akathinzana na mubibisha no akathayo cha ndungia kuko kwitwa kumanya maandiko kanithia aitie ninyo yoba ngayula ni kubwasha mooma kuonde manisha o ndekwasha moowela mena ndawa na ndekwasha amaje yani ondu washa ondu ndeto yake yaitie niwo mwene waitie. Haleluya. Hundu madho make ni yina. Amen. Na aiye madho mayoba ni na amen ni chau kwenda kwa mwiyai ni chau kwenda kwake na yonde to yake ikwiyata yulu akilo kwenda kwa mwiyai mande to manza mwiyai na maina ambao umanya maandiko. Amen. Na nundu maima na ambao umanya maandiko menuka ona meli ndesi maandiko lakini amwendete Yesu wethi anotakalaka lwathika ni mwendete mwiyai ni mwendete mwiyai ni mwendete mwiyai ni mwendete mwiyai na ngoya kweka mwenda. Haleluya. Yani amwendie mwiyai juu kila kimwe cha mutethisi ona kutwiko na kendesi maandiko lakini wendo ula wendete mwiyai nawo ewie atauma mbwani ewie atauma pau atanambo kwata where about shabala mwi wa Kristo we ewie atatia mbua ewie atatia mbua iwene ngua na ndene omwi na asha enda wone in the process ya umanda umwi wa Yesu nibo akomanie na Kristo. Haleluya. Na nibo atwikie mundu hambe kumwona mwenye ya thayuka ndaya namba kuonekana mundu ona ndane amba kuipresent mbe wa hasa ona ndaya namba obika kwasa ona niwa watumiwe wa endoka tabia na asama kwa kana nithi kwa ithe wakwa nethe wo. Haleluya. Juu Yesu ameaju nitusyokeaniye. Haleluya. Ni mwarikonsiliwa ni mwatungiwa kula kwingai amwe amatabie niendete kwa asa wakwa na asa wo aniendete kwa ithe wakwa nethe wo. Haleluya. Na balabange ameno matabia ati nithi mbewo kubika kalili ni moke kalili kuikuwa tuyona ni amedho kwa amedho na
musola wibwithio chapter 20 Biblia yasha na mutheno usu ambe wachuma masama wio amanyiwa mebingi nundu betelo ila maumie baya mbwani masembie maiko ibingi. Haleluya. Undu imashimawa na mabingite miamo yonde meba Biblia yasha mwana wa mundu itina wamina na kuona na meli na abikambe wasa na asyoka haumilie wome bingite ni boya yoba ngaiwatei pamana sindu ila shobete maisha mako Yesu akakumilile balo bingitwe Yesu akakumilile bala ubosho wako bingitwe Yesu akakumilile bala success yako bingitwe Yesu akakumilile bala matumanite makabinga kila kindu muya Yesu akakumilile undu wende siku shiwa beba wocha baloko bingite muya Yesu akakumilile bala shana chako bingitwe muya Yesu akakumilile muya ukaumililwa ni muya. Haleluya. Onethia ubingitwe ba onethia wibingite ba baibandu wibingia hingi no ranzito hata kwa kikamba kana utundu nubingia mundu utundu kana no utaku utumanu kulea umanya tu ito tundu iwe wina moyo ukija bandu bingitwe no tundu. Haleluya. Haumesuma kwati weni wia ila mwe wakwie lakini meba wibo Yesu umililie na amehana samakwa. Haleluya. Hameasisi imoko makwa kulani tonetwe hamonia mauna hamumisiangwa hameasisi iba habalando netwe na itumo. Haleluya. Onde mahadha idha masya mwiyai. Haleluya. Mamumilila we mwene undu weni ngai na kindu kimwe cha ngai ndale yaku milila ndwala mena bata nake mundu inabata na ngai ndale yaku mililwa ni ngai na ndeto yako ya kwacha kwa umundi ni muya Yesu akakumilile muya Yesu akaumilile ministry yako muya Yesu akaumilile biashara yako muya Yesu akaumilile siana shako muya Yesu akaumilile uoni wako mipango ila wina ya muya Yesu akakumilile monya maomako muya Yesu akakumilile ndini wawa wako muya Yesu akakumilile haubete uwao haubete madina naka kunene naku hakautabye kana ninye ninakuibi ngalama ya madina maku onde akakumilile kwacha kumwe Yesu akaumilile mundu mwe Yesu akakumilile mwe Yesu akakumilile. Bingu akanyo wako ndatike oke mutabi omwe mweyai niendoka mbumilile meli mbakata meli akimumanda atesi aiba achona mwi wake ni wowosi atesi nuthayukie mwe Yesu amumilile na hamwita meli hamwita na shitwa yake ni boya mwiya yakakuite na shitwa yako akakuite na shitwa yako akakumilile na akakuite na shitwa yako binyani wandeto ya come on somebody nina niana mwiya ningwendo mbumilile ni mwiyo mwao lokuita wina kiyo cha mudhemba mwao wina dhina wa mudhemba mwana asha mwiya mbumilile ni chao cha kuchua itwe nandu ondu andu moa ye mwiya Yesu na asa mudhayucha igu nane na kudhayuka kwa sindu siya kuilambua mutuano waku muku kadhayuke ministry yaku ngui kadhayuke maisha maku mambo ya makuma kadhayuke uya wa moko maku waitwe nandu kadhayuke mwiya Yesu ndayua akwatiwe nandu mamu bwana mamua kwa chakwa umundi ukadhokewe ni mwiya ukadhokewe ni Kristo wangai ukadhokewe ni mwiya yobo ukadhoke ndi haitu mwiya ukadhoke ile mbeta yokamba ukatumilile mwiya vinyani waku na ndetoni yako ni makao maingiandu maku mekukita ni boya ukatumilile nundu wingai wawa yoba ni boya ukatumilile Yonanie Yesu
wakwa ionanie Yesu, Yesu wakwa ningu kwenda Yesu, ionanie Yesu, Yesu wakwa boya siakwa Yesu, ionanie Yesu, Yesu wakwa ningwetele Yesu, Yesu wakwa wibuna ndui mutangie lakini chokio chango yaku uyasya nukwenda mumanya Yesu. Biblia asya ni kwithia amanyiwa matia manamba umana maandiko kanone thia mwiyai akwa kigucha muthemba mono mbaka thayuke matia ikia kana nu thayukie lakini ya thayukie na uyasya pasha ningwenda kumunenga Yesu thayo wako boya mboyeti na wakwa siamu ya Yesu nina umbulana isiakwa na mavitio ndekea nai andika shito akwa ebuku ni ya thayo no indwikeria mwana waku kuma uyu Yesu ikalania nakwa no ndongo esya sietwa ni ya Yesu ninaboya ngai ya samutheu niboyo lumililia nduande toni yaku iboyo tulumililie maandikoni matheu ukatulumililie kumanya kana ndeto yaku kila yaitie ni chagu na chichabulanwa na mwikio ndile ya usia matunda nikana mwenye tukathawe nikana tukakuone guma na ngatho ikausyoke nota ya uontheni waku sietwa ni ya Yesu Kristo asaitwa bena kutunga mobea amen. Mwe Yesu ataiwa veshindu cia ngai veshindu ituma metho mandu mabeba mabinguka haleluya na ngosi andu ikathabwa amen. Na nienda tose mwanya huu nienda kuboya kwa chako umonde nienda kuboya nandu sitwane ya Yesu Kristo wiba kanisani kana uya umusi balawi kana popote balawi na uyasya muthukumi wa ngai ningwenda kwikia neotia neona ngai wakumwona mwiyai maunduni makwa na siendoni siakwa sionthe ningwenda umwona mwiyai kauni ula nisilite ningwenda umwona mwiyai kibinduni kila nisilite ningwenda kuona mwiyai sianani siakwa ningwenda umwona mwiyai kibetini chakwa na mutumiani wakwa ningwenda umwona mwiyai projektini siakwa haleluya. Na ngoni yaku utekuingeiwa ni mundu nyenda wosendembo no yuka nayo bambe ni joini ba umwe sacrifice naenda kutia neo wakukwana kilondo ningwika na wao pingwanga miomo etha matho manga ini na amen chokila kitu mama teania thayo ni wako kana wakwa ni chao ila Yesu atabisia manyiwa make amea kana muthenya wa katatu akathayuka mewie na mayaekia nichoko na Biblia kwa ni kwithia muso wakenda Mathayo kilungu cha miongola amini Yohana kilungu cha miongoli amuso wakenda nichoko na Biblia kwa sia ni kwithia mayai manamba umanya maandiko kana yaino mupaka thayuke moila moni yakwe kikuiche cha ndoni na aibu nene mama nyenda kathayuka na ona thayuka yani ona mainenania ona maimu manda maenda buani pai mundu akula siai no vikoke thia no thayuki pai mundu haina ki yani me atatu mitumeli
na kibeti kia kiuma kiambe kimwe yetwa meli makatali yani ona mea tatu mea kulani ai kana we with the other you kienu ntwe muthenya wa gatatu aiye pai mundu onomwe wetikilite maandiko nietelete mundu wa muthemba ucu mungameba ethia meba na langi muikwasa ingoboya nenyu mwibala mwe chana na hiyo kwanza nienda mundu wa muthemba ucu kebambe enda mundu wa muthemba unga mobo iyo nani Yesu wakwa iyo nani Yesu iyo nani Yesu wakwa iyo Yesu wakwa Yesu iyo nani Yesu wakwa iyo Yesu wakwa Yesu na idea winapata wina wesonga mbele Yesu wakwa Yesu wakwa mwia Yesu wakwa Yesu wakwa mwia wakwa Yesu wakwa nasya kila mundu ibana winapata nienda uboya kila mundu ibana winapata sembambe ungemembe mutabyo mwekilo kwenda nunuku ya nisila mutabyo mwekila ngoya kwenda kuma kwake mutabyo mwekila ngoya kwenda kuma kwake nunuku ya nisila ula kauku kitamunelie mweyai kau ni wabika muthia na kau ni unela ni mbe waku kau ni unela ni kwaku kau ni nela ni kwaku mweyai mathina ni nela ni kwaku mweyai kimena kini silite ni nela ni kwaku mweyai inela ni kwaku mwiyai ethia ni wikite ngai ethia ni wikite mwiyai pamwe nakwa ukwasya mwiyai ningwenda ukona ingwenda kuona kuoko kwaku na wabi kabambe ni kulia ala mkwete thembo syenyu twilile baama thambauni na langi mwimishi na bala bonze ui watuma thembo su ungama tuboye twenda kunena nyena mwiyai dukanjali ala memba kuvina kumeswani hata bata wango yaku ni bata wango yaku dukatatio njali ala muilie na momeswani ya chau kuhusu ila washa wenda uboya ni asya kila mundu wakabambe ukilia moko makumbe wa mwiyai ukimutabia mwiyai Yesu niwe ngwetelete umutabia mwiyai Yesu kauni na etembe waku uitouni na etembe waku madhinani na etembe waku kimena kini silite na etembe waku kungangana kukuende mwiyai na etembe waka mosambori nena nyena mwiyai nisa ukilia moko maku nesapyu ukilia moko maku high above your head yulua muto waku moko maku medho yulu ukilitia moko mutabia mwiyai umabata niwe na ukilia mbe waku ikiyo niwe na etembe waku ichalia niwe na etembe waku iwe na etemo mbe waku miyomola mivinge mwiyai na etembe waku ngai wakwa na etembe waku mwiyai wakwa Yesu Kristo mwana wanga yula widhayo ituomba na tasiana shaku ituomba na tadhukumi mako mudhenyo wa kudhayuka na
na yoba nitweche othayucho wa shindu situ sionde ilangu shindu ila sionde ithikitwe shindu ila shuwaitwe nandu shindu ila shuwaitwe indeto cia makanywa mandu makoa shindu thayu ni wito shindu situ ila mbobye shindu situ ila itekitwe nyara mwiya initwetia ishitwa ni ya Yesu Kristo inaomboanga maukuta mambabeli inaananga motiani omo maidha motiani oma uimu ngombo shombeka palia zokeda kila ndoto ya neniwe kinyume chako kila dhabio ya amwe kinyume chako inaamia nangabinya ishitwa ni amu ya Yesu Kristo inena thayo inena otedio wa mwiyai inena kuyania kwa kilo mwititie mwiyai kikeani ishitwa ni ya Yesu Kristo mwana wanga yula widhayo ukakomane na mwiyai 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 oh ukakomane na mwiyai ukakomane na mwiyai ukakomane na mwiyai kauondola ukitawa na tangasa ukilio ama idhala onde momba nite kinyume chako mwiya yakamanyaiche ishitwa ni ya Yesu Kristo ituomboanga ikaosya maidha ituasyananga alama obunania makanyaike ishitwa ni ya Yesu Kristo mwiyai vinya waku na uteithio waku kethwe yulu waitu naete mabata mango shandu maku ondembe waku tukiite Yesu tukiite mwiyai vinyani waku na utonyini waku nundu ingai museo nituothaitha nituonenivya na nituokumia shitwani ya Yesu Kristo. Naumania kila wito uingoni yako sitwani ya Yesu Kristo mesilia onde makutunga netina na makusia kusonga na mbele na nanga sitwani ya Yesu osadhayu mweu osawambililio mweu osaukilio sitwani ya Yesu Kristo mwana wanga yula widhayo mwenye itwa uthaitha nitwa ukumia na nitwa unenevya sitwani ya Yesu Kristo. Amen. Ethi andui unaumia zembo yaku milele wa madhambauni na lange mwiko kuasa kula mwiko ande na iwa kwata ni ya session isu na istu tumandembo ya mwikio tumandembo ya mwikio mwimwiyai na umiandembo hii nundo ninaikia ni wambukitia ni wanengo kilio ni wanenga kusinda. Haleluya. Na mbesu ya simu si screen ni utumia na ni kutethia yani twakwatania bamwe onethe ndi nabikabala winga kwilila moko na la muibasa ila na ililo mwekanele prophetically moko asuna ilila yulu wa kila mundu kwoko kwa mwi kula kutethasya kula kuobwasya na kutangia kwithwa yulu wenyu mukoni ukilio munene sitwani ya Yesu Kristo na mwaini uwa kana ukethwe mwiwo thayucho na wakumililwa ni mwiya Yesu akakumilile. Amen. Ukunangia mwiya Yesu makovi alamasa.